Sa oilele taveuni ngono ngoto vakaenda sarchukana ene antotoka o taveuni na sarvakturango da onrove mbula bina ave kimni totoka sara na sema tikumai na mataka niko klani sini ochungona tini na rosanga vulkavana miniti na ngono mai viti ochungona walu na rosanga vulkavana miniti mai Queenslandi mai Australia ngobi keto ngoi Hawaii sa ochungona tinkarua na rosanga vulklima na miniti na singa bakarombuka marota sarvakalevu ni ndamai sema bate na singa binaka ni kua au ni taka ni rongo binaka tukaya ni na bio liba ni vitala noa ni kua maindami chikubatiki kenda na turanga presidendi ka liuta katala chunga na gito bakadurti chunga na madha katumai na wairiki sevens marotak sarvakalevu ni bitar tarmai o chone buki na non nganreva me krome vitala noa na kena mai waseia ni na non tu tuba ni gito na madha katumai ndaba kambula salamanda wa bula binaka chone ni taka ni bula binaka chuka na matakango bula bina binuai ambula tv na ve turang maram terbun ngone leo sar timai na bu ni ve vitala no na matavinan sini o va bina tal tema ve muni na misile na ni ngauna na mi vadori na vitala no na matavinan sini o va na tal tema bul tal tema ve todo na tekor mitayuni amin bin na ve or turang so mai la vena na zona na bawau apa ada tio intervention ni na matavinan sini o na valeu
Sa totoka. Iya, vinakavale besar na no mula musol mitar may bitalan no ay nakya na may wasityo ko na itabile po ang garabatiku. May baleta na soto-soto na bakadurtyo ka na mada katumay. Simbera mo taya, klan yun ni Saba kung bula bakalakaya berto na barong tiko may tabi uni. Kaya manangan yung pamadal tikim ni man tabi kemami. Napakarong tiko na kami nakanikuha. Klan vung gabi kemami. Kemami na nungo tiko ni Osama sa tiko may tabi uni. Ang ko sa siyama tiko Australia. Ron yan yung pamadal tikim ni manda. Na numuni siya may tabi uni. Bakatalanga kina na manda. O ni takabat tiko may Australia. Na valeu. Au troca ni na Salsele, tabiuni. Au sudu susumai na ormai Vitambu, tabiuni. Au piwa tabiuni. Iyo, udah. Udah tina mai na basama ni kitila vitu mai tabiuni na runongol tina vitu. Awatebu na mai na gitongo ami along tamai na singa ni oa. Usama iba dito yung Australia. Tidak nambah ina nung kadili kulmai sa Ronaldo Saulo sabi yung may tabi sama may Australia na wuni karambula torna iyo sa may dapat yung Australia bilang satu na muna liba sa ito ba natin yung awater to na committee to dito may tabi to sabi talang natin yung anong bisinga to sa bosong ko sa atin may sinandua o sarong dito tiyan sabi talang natin yung bisinga sangay ito nga nababi natin na anong buli na nang gito na nang bulong tabi bunuay. Totoo ba kauti na tingko ni soto ko na way Ricky 7 se already to ko bina no mundo post ni gosay katin ka ba ni soto ronyo kuchikandali sumanda na mateni ngona ya tikubukin na rai mendua na soto ni gito le abitu may way Ricky se mitabiuni na bale bunuay awa kada buli suba na kamban na Telecom Fiji wa bay rusang ruina kay ito na ko ni may boss polisu bang kay ito na maram ko sa mati ano Elizabeth Radumo kay ito na wala man da interview ni mendalay soli sa mga doon ng reunion and bulyot kay mani asset yung na boss ya manyala na ko na may sa ngol interview ni na Rondol 5 no lay nisi pa na interview ang mani nanu man may babinatay na may sok ni bulyot ya malamin na nabasama ni reunion ya sindraw ni mam nasota ni Rembay balat ni mam hindi tutu na biasa dito to taniso and then ray na mam nasota ni Rembay asa ke malamin na nabasama vinada me sandoy mam ngito na doy mam 7 mam anda bay na nabulioti menanda oti mam batyo men na Rembay men mam lautal to nga mam lautal no lotu men mam tabital to nga ornibuli amimbi na tarayla na gitu na nito ornibul pami binito na itabi ay Totoo guys na maramong go Elizabeth na non na nanumaleso ko na kornipuli na bimbini non ta soto bata baka nanapaka papirtan niya na old scholars ninda do kilato ni weekend da siya ninda do mula ta wala non di tik buwe na puno enta bulikin na non ta sala kirawati kete tu enta bina katemenda daw lifestyle na puno enta tik bukin totoo ka ba coach na raya ni ndongan reba na bulioti mundo da kabendo na gitu bakango mingoni sala mundo daw lifestyle kina na puno enta tik bumikin rama tani pa madal tak na korni buli daw buli mikin na chan na baliw binuay na ornibuli ko sa tim sermen na tim viwa biturua dalam tengah main no Eriki Junior Secondary School wati may tosala ito na wilwil nila ngone manubuli sama ni tunsar may adana no Eriki Secondary School oti tosala ito nga na wilwil ni ngone buli lang ito merlebuli na wili mani may na ngono ko sa adan na Holy Cross College yana lele biningone esati itabi na ornibuli wili so Holy Cross College na ngono
Sir muda-muda men na Holy Cross College na do kasamtaka Johnny na ngona ni gito sot ni bikur ni puli na Coca-Cola Games embo bada da sartokan na kuribuli do kasamtaka do libu na cola era tondo ko totok na metal na ngona ni Holy Cross na bertakayan na baku koyango kenan kito do tok na kambipi mitabun do man dalong pamadala tikinacho. Iyo, lebu sarbir na nito ngwane rabul me wiri resambu enanda uto na vamimbi na athletics. Mario Derwale, Sera Kalme Suba, bida na ngwane Sara Choweli, bida na ngwane sa ndo may bala na buli suba na ngwane ni Coca-Cola, ndo ngwane may na. Yan, ito sa champion yung titalong ni Fiji Secondary School Athletics Association manaro ng dolo. Matalangay na naro ng dolo manalios ng wala diwa. Tinalios wala diwa, tinaro ng dolo. Ito ay na-champion nila talaga may suba. Anong gito na athletics. Na ornabuling ko na wiri sa nalchong ko na Holy Cross ni Unoy. Sa na-champion taltungan ng dono na iya. Sarere ai totokan di na talita kan ni tiko na mundo rai na bulioti me dona na mundo daule subira na ngonera tiko na ngonongo ia tiko talaga na kena bakatoro de katake na talent ronika ni sa tabuto maya vida na yava usang talaga ni ngule kina na Olympics ngango may Japan endo na ngoni tabiun ya tiko talaga na leoni team roni doman tanong pamadala tikina ni sali besar na batanga dengan dia kini Olympics. Vinawale na ngungo Yosef Mas na ya bulu nga may Holy Cross maningo daw ni Suba ya sali balasar na Olympics nang nasarangan ko ero tiyopator ko Queensland na ngoli may masama leo na team ni Cowboys tuteni bale na kabi to vingiri tio tulabay martumay ba kabi tunga martumay listan to vale una lesión en un na domingo na lingon na na tumagalay tali Queensland itu bingori Townsville mate to mas ya na punwa saya do ni na gitu labitu talent di try na lomani ornibulis ni wala nga tal na ngoni sara dar sigili tibula mata lemeki o lemek tulele o anare tevita bida sara daro na sigili tibula matal nga ngore sepo masi sara tal mengo Jerry matanan gitu serta ng Dubai na ngom sara nga orbitan no chino go bunway era ngoni kento na may Holy Cross to Saray dan totokan na bidra isaw-saw lila sa baka batukan nang buturara ng gito buturara ni talent di bako koyango kena matatag talaga na nonton no mibiti binakabalib sar tuan na bitala nongo ni roni ko tatake may nang bimbini ken na nomdo song di bulioti uklan ni rabarong talaga nonton ngon memory sa ngonong ko so wir na ni old schools we Ricky old schools ero talaga ni radaw may na sasang ondo sasang ati kinongko totok ba koti o marutak sar ba kalib iya dor na lantas raning ko na program sa nabunabuti ko menada kana madang minggo na ikadiwa kini katin kaduni singa ni bulo o December kana baka dorti kana Wairiki grounds may tabun roni pa madala matikina eno buku ni timi bidaman sara baka leo fo may ningocho. Ina pale buno ina no te buno mina nangito ko arungan na singa na tente no bu nangito ni wasaba ti singa me romen atina banya ba ingo wasaba na singa ni competition rote ti ni donan rawit sanga bulu todo na binti mir na may bingen rawit na tournament ko na magam ko iyo tin ando ti na tombo na mga bingen rawit na team lelew na gorbo angka itu telangan non retumbu na bayro sul ando ala sombu angka itu na non kita rakan ngonel lewa itu telangan na tangan na kita volleyball itu telangan non ngonel lewa na kita volleyball macam angka itu na netball untuk kilangan na lawan untuk itu na gitu nele besar na tim may vitele berang ulit may kawatan tim nyo visa tim nyo matay valu timil tamandam. Umabot na po na libo nga
ni sesang taltungan in na tournament e Mother TV na ngono ko. Tournament doon serangan di Fiji bitaw Rick Sevens. Anda tiyo na ngono ko, abon yung nasa anda masarap taltungan na team so may bitileo. Toro tiyo na ito binuay ni singmo nito may ko erna usap ito minawa ka na countership. Sibet 5 round na pasindia. Era nangon ito may nang tournament ko Willie Inorto na referee of the umpires, ni volleyball, banding na netball. Era kailang orang official skill lang orang bisuba. Pero may ito na ando na tournament ko bunuay. 7-11 5 na tamata. Era na bondo to minawang kan bimbi may suba na singa moniti na mother to may. And direct bando doon sa ngay tayo na nilalong. Kasi kan talaga lang isusab. Quando ser na bulbulita vil roli somo bergito assim até mutarava era na director mitavil baka do talisu ya bunway mga vato na leuni na numati man na len sarama sa na le iraida en singa ni gitu me weri Sa totoo kan tira ni talong ko undi ba me undo talaga vir na lelimunan raw rabon na wangang ko. Okila ni endora singa endora madha to toka na madha mengor madha ni ngandembe ka so vira endora ngona balabu la kutuno so mbutwe da senga tunin da bimbiu e bitilebu ngo endora songara ni suriti kini beira na bakarong chukumai kera ni endora bononi bakasam takatip ni semua ngande mandebe madha mengo sabi sarangan mo ni ngoli taviuni to toko bakawti na kau ni bakamadal takamaya ni lelimunan round don tapan law lemgo Toka ba ka John? Iya. Mangorka ni ando suretira to na biyambay suretira to na biyambay. Yamba do suretira to yo. Nangono sa kite ina eran do lang ani do limalo siya itu tim ni tavun. Otara semana do dobi vitilevu. Saki vamen do view want itu may beira. Dato lang ani. Na labu ya non to vitilevu to ngali auto bima to labu to ngali stal. Yo, toso tio na gito toso tio sa na wala to may yalo. Doon sila na dawiri na matan na. Doon sila. Ayo. Na ngayon ko na team ni Tavio ni sa sararera may nakita may team may bitilim. Ayo. Sararera tio malata sal sartulayan yun to liwinte na Coral Coast na first light arto winte na Coral Victim ko na team ni Tavio ni. To winte na nawa ka 7. Ayo. On talmeng orto na chimni rewas na leon bando berto na on chimni rewas orto tingtay na chimni nango Dubai. Ayo. Lewe ono bando lewe ono. Ene molan bale nagito mi tabi ni nangono ko buno mayo bito bando ni sa sin anbiwali. Sin araw-araw. Iya. Totoka. Vina ka makalip tabuni. Totoka makalip na vinka rabi na visuswe. Kaya na yalo ni bitukon ya oro ni kaya. Vira ni tumbu-tumbu. Vira talaga na may kor-koren do ni kambeka na ken dungen na bakupayang do talaga nakaubiya pa mataltaka chonin na do kuritu na bi seibiti na o kana bakupayang do nakabimbi Yan, taga-rito ko, nanong do program ko na Werik 7, si Ungketa Makalib. Siyang wala nga, ni Dorobo. Rati ko talaga kinangoneleo. Rani ba madala mo damikin na? Nanon rati ko talaga, nanon to program mo nangoneleo. Ni nakilar to na Fijiana. Rito ba kata kay Ruto Sarto ka nangunonggon, nangoneleo, gito rakabi. Dama di ang gito kim ni Chone, mendo talaga na program mo ni gito ni Werik 7, merto chuk talaga kinangoneleo. Iyo, binuay na kita nangoneleo. Santo kalit me pattern to ngon mao gi ila ba me sang sustudile na yalo berndo via gitar nang gitu ba mambo na kota final may Japan sangi abu na nonra sabi na ta may gitu wali na ngon ala rai trigatini bersala may gitu asar na buni itu maro bali ni lem na ngone lera lain balai gitu na bengo sa maro total ngamen na FRU so na tina bol my god street atu nomor to eba na sengan gitu na ngone lera na sini na tun ya don na
dona laur sabir otor me muri me nando pagi. Iya. Eba nasin dona kompetisi nang leo, nasin waver na tournament. Sama ni to lo ngat ni nyam na ayana tini fidiana. Wabu na me lebu na leo sarben kitor kitor kabi ne abitu. Tu wabu marotin vale ngo rona tombu ni leo roti ngo pana timi dona tombu. Membala ruko ron ki veng gen rawu tu nalo meni panas ini ron ki dawir bul nan kompetisi ni inalom meni tournament. Sa totoo kan din rin. Siguro nga sarang abandon ko ni sa dome na batutu sa kunin ko Roberto na fariu Kaya kasi ni Roberto wait tabi ng nila wala siya ni toso na nung dotu naman. Totoo kan din. Iya. Amarutai ni sa tibu talitin naman ang gitor ng nila. Iya. Marutai lebu babina ni lebu itu layan. Balita untuk visual itu na bingon sa hotel. Buntu adan reto. Yung sa relang ko ni Salim na Kim Salam sa taong kumaraw. Sa tibu may babatuan na nabi akil sanga itu nga. Nasarang nga isa. O pagkasamta kalistal na nung talno takachumiyay na nung duhasotan na buliwati and doon ang makasar sa sangay na buta tayo kama Elizabeth Radum. Isa mendo na kami na sota mendo ngolikin na ang talita ka na muray ni meda ka doon na sota may balimbal may kutsikan tapatamay nabiyang baki yang ko salak may kinanggon na weri kasyan. Totok. Au talita na nung orang mo kaya na tampandamo klakiro na marotok kay Mrs. Buki Thelma. Nito bodur taltong elam letin menamos. Yang gorto na tondo na mosiwayan, de mun na mosiwadua. Yang kami na berto na tampandamo mamimbi na nanonotong waliani na besawat yang bengor na waltalani. Mamimbi nanonotolay bisustubi chef masi. Kami nati bali berto na bali chilesi na cinta mandamu. Itu lay sesunyi chef masi tu merlo serangan na rota na non tatandra. Misalnya daran segede bulu. Awa erosot isu bentuk na betul itu bali nunggu bali coba betul bali cino chef masi bibala itu semua. Iyo mani tu coba rela posot terpikir posot. Bali torto Stefano da kau boleh sabor tu baru me pono irto cuma nambai. Kalau total cuma nambai tu nambai. So poso tertiga. Nangon ngaruh tu nali ngaruh tu amu kasih gor. Iya sana lurus terngadi. Sini dalam dua. Poso tertiga siapa biar harus terangan sa dari nasi gile curur. Iya. Sebenarnya tentu tahu teman kita lebih sebenarnya Willy itu selama tanggal abad tengah. Iya, asal tenir tinggal venda, meraba ko nang gitu. Yang gitu sa na raka bisa ali naman ko saray nang bulay. Lebo nang ni bicara ngolen ngor. Be ito may interview ni nung rayo yaw. Itu sa ritu to ba yaw may nang bulong bula. En aro itu sang nang gitu nang titin elima. Sarin balam, sarin dendre, lama tamen na Alenzo sanggela na promotion relegation sanggela talent competition berapa na competition mongi ngapi na amilay gitu coba tu ila vila ada tu interview ni met tu ngutan ang kita nabi tu bantu dungan atum ba tu na tu itu ama ana boma ana tinali met tu nang yala nila ada tu sa ala pelu bin asar ma boa Andre Suike iyo evina met tu sanga kita nabi matang kita nabi tu Então atum pun tu na tu ina. Dalam mga coach na atum basa isang. Mamu tu chat. Vinada itu mitabi ni itu concentrate nang kita lagi itu. Bata mana ni selib itu na atum itu dalam itu atum itu dalam cuma itu nang kita lagi itu. Wace itu basang kontrak lagi malang itu gimasang na tinalima. Min ma itu wa itu mendotan menabi wa al tu al virasi bisivit. Iya. Itu sangat lima itu sangat natin lima saya alpel na itu saya mantam interview na expenses na ilavo may bang taitisu ba na ana na vistinga na rang karabit na derbo singra raw sana na kinto boto ano pinawa busa ko ito ilavo interview na gud kala sana na sakit pa eringo bigor Leo Smith sa may botom dagor tayo derbo Iya, so amat ini main tahu ya tuh ya, sebenarnya kami tadi bisutin,
bisa tayo pada temer ni bingan ni ciptian. Andi na saranga Ya nanu cukup kita narai di bisa iyo. Betul itu sariawa itu nalama Yesu itu mai tu ina tu kamba ni lau na akina ni lau. So le bunang boleh suwa. Itu so membasi stadium, so membasi lismai. Amugo sena itu tu kami tahu itu gitu tu kami tahu lah nganyo coach itu pikiran itu mah tolak tumbe coach saya eser nama. Toto kasaranga reyawa saranga reyawa yachon. Iya. Sa toto ko makochi. Au tali taktalanga nirto dur tal chungamin ko na volleyball. Batik na netball. Do man mo pa matalaikan nirto dire ni chukna na focus na rugby sevens o badur mo talanga lo na netball ke na volleyball. Do man mo pa matalay siya ta to badur makin. Vina ya nangono sa gitewon mo ina nang gito badur tinga minarakavinga na netball Usang gilid tu malwa siya. Ito talaga itabi ni natalent ni volleyball. May padre mi may to sa wala mi to tara talent ni volleyball itabi ni bina na beti ni biti. Erang wala chanu war merla ingito na tournament ko aran na bina besat. Erlan ergali inda galatini na level ni ingito volleyball itu mi tabi. Tunaira itu lango itu jelas semua itu otomatis ni biti. Ang ganda utamay. Ito doan niya. Chimnibit sa chimnibit. Do utamay. Kau tamay. Anjir, dokter manin bola-bola binak. Ayo, ako santo, wala tanira ko nito volleyball, taltungat sa tabi na, lebo nang mani binak. Ako sangka nyo tuntuwir na, ako sangka na fijire, pero sa line tabi nyo, lagi ito na ng club. Kali intervalatin tuh, inruatin tuh, poy. Level tunggu tabi, sampai bantu bersara. Tuloy, ang langko kay Isu, balis may nabay mo, sa automatic ni Vito, na autamay, chimnibit, autamay. Ito doan niya. Iya. Masa tos tumay volleyball. Iya, kami na netball nang renangan nalayan. Netball sa andam automay. Sa sangki duro may na volleyball. Iya. Sangki itu nga may parang balik itu nga may narara but meron biro skili na competition na radio. But in rara but may biro skili kita ni sembersar ni todo certain facilities nagan buat pertanya iyo ama mengito tungan na vo la tungan na vo na iyo pokwana na lutia ni tosoti o rani loma na matentura ni vivo en itu mo balik nang gitu iyo ni sa denden itu ando limai sa tin valor minamba erbibu tertungan na matentura ni rela na itu sama donde ana itu multi-purpose court, saya me taran itu sama todo saya asar na batangin dingin gitu itu. Tiene sar. Bunuay. Toto kasarang au talita kana ulutan na balatenyo tebuni sa daw ba kalebo na buturaraning gitu ngomong nga unita buta tukumaya na bida na yado lilibu to saranga ngoni go Yosef Masi ngoni saranga may tabiuni matatakibiti sa Chungomi Townsville sa Lacosar lilibutal na yado da buta tukumaya kin balambal sa doon mi sa ngonong go mi reyna matintu mi reyna na bibanuan na wakati kimdo talitak saranga na ulutanga ni multi-purpose courts meron nila ko kina nang kito kede wa da buta tukumaya na netball na volleyball na rugby na talent di chukmi tabuni oni tukumaya do tanto kana kalasi natavamanda na nomu kadimbeka na bakututukla ni libra bakarong chumingo lewer chuno resema bera na sponsors back berto na ministry ni gito ena nomu kerker bera na railiu na ronondo sul karua kena biang bak 1 milyon mela kitar en doa na panua ni gito bak tambakin doa tabuni do mata nomu kuretal mata na talno na urtana iya baru kemana na velislis matin tu se tunan itu sponsors tunan itu sponsors sa mundo kami na vale virtu taris to sa kanimo la itu bando mena rundul kabitu me ando batimi sa don na semani vive ani vina itu sa
So itu sesama tabul mai betul tunan itu sponsors eh. So nangauna do nda itu nambul bai labu ni kambani. Ya vina talanga sa sotal torti endaru dar sa gitu bangkara Itali merani uri mai sana labu merani toso ngana gitu. Iya. Untuk tertena vital na kambani angido bantu nyorto me biso na yala me ada kambani ruru me durbata. Iya me rani toso ngana gitu iya. Babling natin rin Mr. Roden, betul itu nana nalalawa, membuat ni da ngono belang itu saya mau lebih betul na kampanye na Paradise Beverages ya, sama yang ramai cina ngono iya babling natin virtu, virtu ngana tambahan ni matin tu, untuk warung tu baik dia lebih nasar, visuritian, itu malam itu mereka mantan na itu tu lupa pala na keliban ni na level ni gitu tu kita yun Dongo main doon na may inruwati na doon may indanang. Ano ba hindi na nga sabi na lang ni tabi ni sarap dulu sa ito ni ngor man natin ni video bambota ngor reise mo sa ito ni ngoni tabi ni merang gito merang laoban na bata-bata ng gito labi na natin ni video. Tabi ni sinin daw ila ito ng gito labi na doon ya na uni te may da uni ni akile na to. Doon na ngone muri. Mesangon ni tabi ni wala kan mesa lewat na tim ni iya ya na matu-matu lango na tatado tim menando na ngon ni murli mesangon ni tabi ni wala kan berkitar begitu na tim ni iya au sesanga ni na verde ni din salami palagi ya na longo na yang ngob ni gitu kisah tengah mimiri Iya, mina tetang apa ko me ram taray na nanon ram bulan na turko na madala na bia entavela to enta nanon danguna o iron ko me kunila baleta enta sabay ni hindi natin na kita ra bisa liraw ina nombo ya dana namba ida pa ya pa dur na randan rasebe na rangole ni ng bitin ni so mem sambu alungat oso ringa tabi ya amugo Cosa nagitos dasar. Nagitos dasar sa au posti bertu na committee tu sari tabar tu tabar tu mai sa song sartungan ko narara ito. Song sartungan ko. Bambal ya tamat-tamalan sana durungai mata so mai na dur. Iya ama wala ni matulang lo mendarla magara da mo mendabiin na. Sar gitu ya. Setotoka. Tungana na jeli cuma tentu Erbito untuk evaran itu na itu multiple squad may tayul. Awala sana kahit labet na Italy na batangin din yung tinigi ito may tina nanguno ko natalabet Italy natutali na batangin din yung national tala. Eran itu na itu multiple squad. Ito sana ba bina binasara ino mali mo gudway. Totoka dia na sarangay natalin di ba ka tukun cukai sa cuko natalin satu na kelibandin din sa libu ng ngone sara gitu na patangin kan sara rake sabi ng gor sa cuko mibalang totoko ba kauti ken balbal sa narani biu na namdo ba tutu en bibator ra kata ken ra kan ambak mengo ronon dolo sub kerua ken ambak 1 miliu menanumyo taguni oklan nir nang wala ni gona lewe limunan raw kata na mata ko tumay nirlak talchon gor to tampan ni visa orto na matetimi ni matay valu taman ngali orang wala ni go ang nitakan ni naron nitakan do ng bosse servital no berto na len komite oklan ni bungo berer na rongotan ni orbital nongo en na baka burre bakasam veira na ngon chicken mitebuni saro ni taksarngakin ron yang bakatumay ron do rusul karwa mesado na kami salak asana toto kasar baka sa me baka no mutatu ko nicho kaya chone na idurduru ver baka rongo chiku mai ke baka rbina katimer sarsar na bule baka tapno retikiti sa takabata banan ra bulian retikiti mer sarsar Renir ngolangan na matamata at yung ngayon orto na tarno idurduru so na stambat na lingamu sa dur sarlom mati nga na durungan langan matamata so man na idurduru stambat na lingamu elam ni rarasar mangarap naman dami ina sar gitu sa totoka bina nararami wiri bina boleh timbang conda sana embarabi conda sana wiri ki bina lain dami membarabi mau sarra baba bina sarami arlo nganyon dami tu national stadium sar subut
Sa totoka. Iya. Totoka Mina ina bako. nararami wili ya. Iya, ndalanya no ndalanya wabo bato na bole. Bato na bolo changi chona sana witu. Pero ngama sini ba matana ngonsalele bacini witu. Ya sana ko lewi serang ini embarra gitu. Yung ndan rabi nato ila ya oke sar sumto. Sar rabi nasapa. Andina, sare. Bikin may minabulay ng bakayani, kinikim sar. Kalau kami nasarap tal tu na waitu sa liviria tal na makasama. Sa sikita ka nasarang gitu, sa nakatala tatan. Iya, pandir lo manin tentu sarapa bunai. Yung mana sa langit tumay na lomilchin ba na besao ti. Yung doutor sa itamba yung doutor. Alam mo tara may sa sawana. Mong kay may panu mo kita utara sumo may kay background may nawaitu iba na no ubano ne o nanano mga na lake ba di loma iya no tara ni tamo mo kay sarap ni tamo yes kaya nawaitu lami sa ngo listen na totoo kasi panu rin binaan o tabi ni yung nabita ba ina mo itu may sa ni panu ang wala mo background na nawaitu. Oh, no, sarapin ke re-revina. Tentu nanti nunggu momo ya, palir lolong itu sarap. Totoo ka bako, baka nga sarap chiko na, baka sarele alut chiko na mo, mamadala chiko machan. Iya. Sa totoo ka saranga. Iya baka na mo iran na sombe ka na binakate merlaki buli taking beka na kakano iran marama iran binakate dabo na namun do lawat tu na komit. Pinabali mo bunuay na ito do tara na stole na biyambay. Iya, roda na ito lusang abulo na stole ito do tara na biyambay. Irlani rli susumi sakitio na kretire mer na pamuria so libere do na Kota mer bang na hand gloves, na hair cover, na apron mer apron, na tember gi utin wa bina tunan ra utin loa decoration mer decorating wa bina re bina tu matala ina nambin ngo endo ali itu do tu na wasamati bir na biyamba mer do ngaru na non rembe sama tu ngana bono ni bol tay ben mateni si merlo wa Ira tarangan rembe iro soba na kabin beno itu ngi layani na itu lori itu ngi wabonto itu li soba asar na bimbe. Wajar na itu masam semat itu na itu tu na bisi. Na bimba isawat yung daw alibir na wana live. Na bisa kita Victor Linga na wana live. Kita alibir mai kasi anton na kapag bag. Wacmo mo sa gisuli anton bir na t-shirt abo bimbi na do sponsor tinto na telecom na activity ko sila ang doon na t-shirt sa Victor Linga sa Victor Linga iman sa Gido yung sinang gito tarisi arungan sindasong ka atiwiri sama maabdo asar sindan ben lelere ya lo menangon ko misalamin ko to sabon total kami itu na lola na tertuju na clean up tabi ni Nangon sistema na interview itu ate mo na patay sa songo. Ito ang tomi may wiri imiya sa ngay mati. Na ve mata ni Singapore. Ito tomi may wiri imiya sa mati. Nani nito sangat ito masam-samatin ito niyan. Ito ba natin ito sa duro talita ngamin na ito naman ko na bisi ng tulo ay ito na may sama yung talita nga na nararawiri. Bisi nga to tulo natin nang kita arto na dawil ito nga tinarto ba ko ito awa ito na ben. Sanang gila nga ito lori, sanang gila auto ito na ben. Ngon na ena so ito nga na tulungan. Lan ambimbi na maruroy na so ito naman. Biyamba yung tutata pa boleh betul tu na health inspectors metebun. Iya, arto ng isando ba mbucho baliw. Nangono ko arto sinilang tinanindo ang andawin metebun. Arto sa sinili awit ni baliw, betul tu sa ilat yo doyo na apa vina. Ano masusumata nanong songo iyo. Iya, dito norto ang nindo o tanong ko mo birtu. Ato tong morto, we don't need to worry, you know what to do. So, mama na tumos. Sabi na sa nga. Ba't doon ibartik pinaka? Diyan cuma ko yung pamibitin na pasos matin.
betul betul. Iya, santo eri ser na tahu install, no ya lo binasar, nambien menunggaru nambien. Amin bin nanda pasar sobatin itu nanda balik uru na stalls na visi na akhirnya kau mewasa so. Nanda mesti orang tempat terlalu dari anak. En arro era solian elabo, sin solian yu abatu se langir. Solian yu elabo, ya mo nanu mo ya. Solian yu elabo bina, ita la mo solian yu rakakan bina. Sa totoo pakauti. Kembali na tol sa bulas tolongo, sa uti ba ka nangon ni bakleo form si sintolo chuk ke ka sorbe na kat merlaki dono non resto. Nangon ko binuay. Sa oso, stand by tal to evita la sasanga sa siniraw. Sa lilag na space. Sa siniraw ni ito na sa erwim sa ito nga ni Vira. Balat itu saya sendiri na entertainer tu do elala ambil domingo kira ni lorlai ni spesies misalnya Vira saya dalam tanggal apa tu namanya lalu misalnya ilan apa yang baik santo rumah tangga ini ke sar susu misalnya itu bila tercuma itu na revir na stalls water na vitimi na pun yang baik minggu me vana susu in full me oni laba deposit. Iya, memang hasil show in full. Registration ningito, wata na stalls. Amungan na suliliwan na ilago in full, and na suliliwan na space. Yan ang baymingo. MIO deposit, sini na guarantee tinabi, na space na suliliwan. Yan na nunggu itutuber na to install, wata na bitimi, yan ang bayat tumay. Ito sa ngandre, ito sa alam, ito talwalay na nito, pamaraw Iya, berarti nang gitu kok ni dapat paru babina, entar dia mungkin. Semua na, lalu kami na paparu, lalu kami salah gitu. Tangan serang itu lah. Sehingga kata arah to, ayah. Cuma biar na, betul na benar support tadi passion, passion. Ya, mau nggak mana game building itu, mau apa cuma apa ya. Dan mutalite itu cuma apa iya. Sehingga kata arah to, gimana? Ya abu sota berarti nanu mutaliti am ngama nagi abu na nanu mutaliti Toka. Mami bunwa ini apa tu vira levi viti. Ore cukup ada limunan rau, teman lalale berlaku ini kondisi kemunit. Bakal apa ada lebih pakai delitai. Na viva viltai bunwa itu na Holy Cross College. Itu terlihat na wadi ki primary. Iya, rola ngayani, rola itu nya sampai Vili, itu sa alkitin sa na classroom merlin Vilina. Era otangan non rani mode anak gitu. Iya. Itu baru tinangan na classroom. Vinani cina orni buli meletani tinangan ana lain, tinangan ana sili, lah. Akhirnya pun dengar ni ayat dengan Andre pun mendengar ni Viva Vilteina. Iya. Itu alu kata balik itu. Namun ini aku main kita lang may will. Bertanya ilan itu na facilities bukan baik. Iya. Tiada beli lain, tiada beli cili ko orang. Balik orang serai, orang buli, orang lagi termitawan anggo 1 kilo nggak beli cili, set sendal. Total kasarangan. Aro dikatal ngakin na bikim do na bulioti ena marutak talaga na kurbuli ke bakar na ngolani na lebejili ena tigo beka sona kana bia babi nakatakin na footpath beka sen na lomani bali buli na bali sil na bali lai ero ninto bay talaga na bulioti na kena bako binakatakin se boro na labo itu rawat itu main na 7 belum itu sa metarati bila batana balilai membalet na torn na rara sarabati ya sang sar teman na balilai beti ya dauti boleh nga ame tinaolo setar sarame na 1953 naolo ya sa ilang na condition sana tu ina new satu na 1953 na domingo bali sar tarara na condition datu ina and the lesson ni dalanya lo man daveles tal mitu ba mata na iya, nangunang ko bunway. Napalilin yali ako mantanga itu apa tu ma? Saram na yung modilom. Iya, nangunang serangan ko
tiles, mayroon nagturangan na urinal, na hand basin, na ilo-ilo, asyang ito na shawa, ito siyang kayo mabalinsil na change room, akhirnya mah itu sambil itu menabe, apa ikan itu lagi itu malam itu sa development cuma na project ya. Iya, memang talaga na bulyo ti mamibin ato ti maksudnya apa namanya ini apa ko mami na celebrate ti na ni mami ba lima sa ulo ni mami orni ulo. 1972 to 2022. Iya. Itu talaga na ni mami patapatera lang may mami nagtarado na walkway. Menor na ni buli bater to tumbali mesa ni buli ni lotu. Tumbali balabuto numar do tawli do ino rango ni buli. Mami na via Andre betul mata na walkway mami ang sarani orni buli meron ni baruru binayan. Ya sarani orni buli meron mama to. Manda ya bunuay mami atasisi mga babi ni mami lalang ko. Ya ngono mai, iya. Ngono mai enda tunche mai enda wala tanang ngono mai sabi na tayo ngono mersa kundala. Ha? Mersa la uzur men ngono ko bertaliti na no meti orbulin akhir mesa na parte bir. Iya, na wali mo bunuay. Totoo baka tali taka baka liwe ni chiko na baka tutu ni baka minggo 1972 to 2022 baka limisang buli korni buli totoo baka to klango do na songo wosi besar ni na may irambakan na buli woti do baka na reunion with Tamera na tuwani tiko na numuto program iyo no itaka to me baka minggo ke Sunday na numuto program na numuto len komite no gaito sulit kim total nga mendo me pamadala na nungkoy bata-bata na kaya baka duriti ko ni talita ka na naman do songo-songo ni buluti siya nga ni songo-songo wala nga ni sota songo-songo ni sota kay narakaraka o talita kaya ito na yung paikot ko ito sa may taraut sa pinapata na project ni Orni Buli sa taraut ang binabalilay na Orni Buli study table itu tara na motor Buli alto do ulan na may langono ko sa nangadam ci memboro virna bulio ci barong ci may ngandam ci memboro na angko evai so sende ni mo tu ni rani ba utamay mesun memboro sa ni buli memboro memboro na study table na langono buli sa nasar bunuay na ngono pa talanga ning kito na bader tungo na 57 na bader talito nga nito registration. Ito sa ngandre mo kon ito Willie man imamir register to do na imamir ni ila na imamir lebu ni ngono imamir ila na imamir lebu na para rote ni ito na bingara ni ma ni redakan ana lebu isar na natin nalibun labren ra event ya dondol errandol alto nga ma ana raro ito sa Willie raw wala nga mo na nga masara ra ina bingara ito itu sa adibinitin ko itu na national registration bata na do talaga na pangulit may orni buli ngano sir nga ko ito binaata tinin na nito projects ito na gas ni buli au sangkay nanumati may na tinin na projects tinin na 5 na ulo na inisaw ito na ulo 5 raw ito na project. Iya, alien do 5 raw wala nga ngoni bulit. May miatsin wala nga do. Project na may alin. Sa mama masyo nga ni inobira bulit si. Yalo binasar au nang kaimbita dyan na empesa na Mano Mingo na nito Facebook page. Kuno na ko ito ina yalo bina empesa tin na may nanamu pledge. $10 na veta dudira. Ilan yung $2 na $1 na pledge ko na marasa ti $100 erusan bitra iloma. Yung betul total ng ani. Erusa sulira ti $100. May enda todo na enabo yung na may balangi Amerika ni Silandi, ang Australia goa. Rongot ti binabital nung ko sa mamamasti na turang presidente munal nasar na pledge na ena betong dindira chino lang ano
Nda linga batalangani bulat na ormi buli ngandra besar tunga ngatan ko na project ko ele pa yang ta ibir nangas ni buli meron to para roti na non represent na non ran ani bi ba buli di bir nang buli na lo ni ormi e menta na taro tumbe se project ni lava yang na project is ndo bir na teaching tools na ngom ser ngago ona la ni USP ona la ni FNU ona la sana redol to na project na bir mukena balik teman nama ni para roti na bi batabuli di buli tirang so saya itu untuk mai Brisbane untuk mai Auckland untuk mai Amerika untuk di Sydney antara ni M-Pesa lang ani malam yang orang kibitnya na nambah M-Pesa bendaran ni sudah ni na tahu na pledge din na so ni tin ani menonton ko en law no era tino lang na and linga batalangan dundul 5 raw and sarata kila China project na balibu no sa totoo kan din na rin daw talita ka talang warabitan nonggo jine ni antara tiga buwe ng gito kena bako kwayang kinabekango yesu kalista na buli lista li chukuna kurubule na norto ngandre na Holy Cross kurubule Holy Cross norto kerkermen na gas ni buli na bibi ni bakay nataki ni project so nakabaka levi kem ni na buli hoti ni marong chukmengo ni saronga na tuktuk sat kunan turang prestendi chini wala nga ng dola chini wala nga na sangamuli siya dapat chon chini nga na sangamuli chini nga sanga chini wala nga na sanga chini wala nga sa totoo ba ko te andon na bibukili ka na tibalani ninda solia ni na China sangamolia ko talib talanga na watan biya ko berre tumtumbo merta tartal no tanga berna chukumite bu ni merbang gartal mai na China tolea yang ko sandol tamani bibuke betamer na ko talib na ongonga sen lomodo da bisori tumtum merbang gartal mai sandon dia na bibukili bungo bikka na tibalani menda bibukayani beiran nontongon kwarti ko yan ngo bira totoo ba ko tia natatal nung utaron na membalatan na COVID-19 regulation donga no ba madalang nga bira na parong chingmengo ni sibermita pa ng bitalan no na ken tampak muka na iyo na lawat tu imbiuchu ka na non tatang kumaki ni siya dawiro boli chuka na matengo donga tanong ba madalang tikenya na ko lebu bunuay na gitu ko evaluation ni dula Biasanya gitu. Biasanya teman itu lain mesin sarsar. Asal Allah sabir atur. No jab, no rugby. No jab, no spectating. Iya, saya sering malah sambungan. Iya, entah kemarin pemalu bunuai. Kemarin masam tentu nabi na singa sauti. Masam tentu na vaccination rate mana temebike. Do anak-anak tosong berlember. La itini na pasyente, la irosang pun pasyente. Nangauna nga itu alimay na nila na FGB Tawiri K7. Giveaway na ya arwa. Laya na masarangan na wala sa kapula pasyente, bibenti sa kapula pasyente sa vaccination rate. Iko na kukunin na rin may gitu. Yari na maasa na FGB Tawiri K7 na matentu wijma. Sa UE na vaccination rate na atau cuma matentu. Memang masa yang besar na level mana na FGB Tawiri K7 na matumbur matutol na vaccination rate may wich. Iya sa mundo alim sar nga ba bunway. Iya itu tali minci male mo vital natin cuma na komiti may wich itu na isa. Yang asal nga pale mo to 7 saya yang asal pale. Saya karena virat lain berdua vaccination rate talaga di cuma tentu sa matutol tin na asar nga. Mereka tempat sampai minggu itu sawah kalau tahun deh. Iya. Kalau tahun itu mata saya sih pinter ya. Oh besar kan lockdown itu sakit rongan kayak gitu sampai gitu hari itu lalai kami. Wakala kar masama bitya ser rawani kolli na singamonite na woso tabi uni na madaw katumay. Pero mandanga na bestoa
uklar tunggo menanggara visto che da me mate do korkor erna marra ni radambe na bulangi rangoli chukayani ye membaleta na dula pakata na be lao tale so itiko na lom ni rara chuko tal dolaka o nangan reba mo sebe na ngoleani merba kana numutiko na bimbi ni nor tatagumaki ena buku ni mate go sa sardula raw chuko tal so na kau be na katmose Ya na amer na muncul na dulu amer auto na non reflekskan. Non vaccination card iyo. Ya na muncul amer na auto. Some beauty na nito any page ni FGB 27 sara ilacho na bimanja to do. Ya amer na muncul na amer na auto jadi. Balda sara na bandin din na non dulu. Ay ba siya na vex card. Uso ta sara. Na sinta na gitu. Vitalio terin tuma yung may saus to do. Lawas na lawa na. Iyo. So Bernardo Ruto do albi na sara nanumati na namu vexkan yo latihan mo lang gitu gosa nga nanumu dulu lo menirara apart from nanumu team sleep na akhir baya go nanumu dulu lo menirara as a player you know oto chen nanumu vexkan itu na be bandin din na nanumu vexkan sa tior to na tapat yung bola itu sa kalaban na tiyo to na tiyo mata-mata na check din na ito na akhir mo Esa siya nga mo vex ka di alvin asan. Abi na mo sa ko ngani mo sa tungay tum. Ayo vital natin tal nga positive ita mga sot yo opportunity na mo tun tumingor na oso ni yan ano Don levo na nanggito. Siya nga nanggito ulit nga. And nanggito rabul-bul tayo na locals, taon ng ratangan yung ibali, yan ako na benefits nila ito naman, taxi, resin ito na biyo, enalea, ambasi, enalea, minibus, enalea. Akhirnya ko ako, nandun na ito naman. Ya, bunuay, something na may naman ako, mutunti yun, nasibin na 5 na raw, lalo ko, Ya, monatatatin mo malua bunuay ko era tutugan na $500,000 na taso ba ni tayo na vida na banga na siya mengo na malaw. $500,000. Nandra bondo na so ni Endra, na Mendra, na akila ay nali alungate na talapila na ng bulo may labo niya. So yan na nasindo masama dito natin naman. Na rito nga ng gito. At naangara rin niya mga tutos to ya atin daw na libo sa na matal talame na ina na bula may lang din ni to naman nila ano ko anto to no arot no kalkulit ni mamalo na rota ni $500,000 na taso ni tabi na lam ni singabangan ng malo Andin. Dorong kantor ini pakai samta ka chone ni 5 raw nga dorong ni kayo orto na bonda ni suba bitiliwe na ground shipping. Sa kanibili kin orto mo nga na siguro mitay. Sabor to may bonoli orto to tani nga non orto ngol sala sa ka. Sa kami na passenger, tao sa kami na passenger. Sa kami na passenger to. Siniwili na fiber. Ma fiber. Fiber ma tao sa kami banta niwili. Pero nabi or lalay cumin daon yung bago ni ure nawi iyo so nila asar may rag may aro may nasa sa tunlo kelma mar na akel may na may rosauti lebi na orto basi sa wiri orto lay ito na ito lalo to namin may tumisaring gitu ito siming gitu ito misaring gitu ito nistal anak kuko. Totoo, kagaya batal nga oro di kaya chone ni liwir na tambongan ngo sarong at chiko ni talo di titi liwir na tambongan rabalo nga ngo na lebu tu era talo tu ngo no bekang go sarna dabuto non radalo bolitaki dabu na ngo na singani bolitaki non rasiende na ko kene ni wirik do madalong bo madalat kina Kanto nirnalan beli ana barbecue terus lagi ngai waktu nga ana barbecue tamu bala pa Natangin orang di sana, itu talaga ano barbecue talaga. Tapos nalira ito, natangin talaga. Tapos takin na ano man, lari bernalay spend na naglabo, maramarat ng gito, marati nakakarma, may pinabarbecue, hindi ito may ano,
barbecue ba mes nan babunto naging dos tapo tu Di rasa. Kami memendalang misu na disentoan, sandali lambasan na friendly North Festival. Ano man nag-start na barbecue, ba may kakana seasonal to be na barbecue. Yung alam na ng kita ba? Sabi na tira mo na ano barbecue to mga. Ano na tama ni alim nga. Ano barbecue to mga. Italia sin kita sin. Ano barbecue mo nga listal. Sa totoo, di nasar ngacon yang gue nakay tali ni tare ni lew ni songong bututungo era magarato do ngun sala merangande kina se merba se utak tu bekana nonra wakasama sambun do na katotokan dino klan ni nanrake klan rake binaka tsugo ngonongo con. Ya, may interview ni Pamela do Rajun Sing Sudu Rajun Sudu do Rayat atatu alalai ya sona ba do taw nauda ya nanahun nan rais kan nan ina dari sindra ni na patulo ayo na ya sana na babi na binanga tadi ngo man tagi lala tanya andang ay baru di mata nyuda dasaraka roto kaiso udah na kita matira lapo nga gore itu gore Isa, ako bulasar cukumin ko, biyanan dito lualala, may bamuda. Saan din na, isa, bulang-bulang binaa. Pinakabali bikim doon na siya cukup may bamuda, pinakabali mo doon siya masar cukup may Kenya, may Afrika. Doon bula binak. Saan din na, may Nisilandi, kalara sa Leleawa, rapa kong bulat cukumin ko sa maraming buwa, nonon ratalita ka cukup may Rumaman, doon bula binak may Aotearoa, Naomi Roberts, boleh benar kecilin jereki, na siya cukup miserne, Naomi, ni kilabina kan di maramaya lendina ko na Fijiana, itu topan bali na Fijian. Okay. Iya, cukup Sydney. Kwento sarang na maraman ni Benga, suitu sarang di bitoko ni na Fijiana, utali taka bakali na nung pamatal miliya na non ratoko ni cukup na maramay nang gitong ko. Na Wairiki 7. Siya totoo bali bo ba bini binaksara nga bikim ni chonin na namuni may dambi ni kuan tor may bitalan noa o may wasya talaga ni sang wala nga ni rakabi chiko na netball, chiko na volleyball, na rakabi talaga chiko talaga arto na leabi ni lewa ni maram. Babi ni binakila bakalebu na numu raida na nang gitong ko rambay lewe umana keda na be timir la ko ni tauntaku merakota chika na non Vex card Bakatal nga kini bayar na tiko yan yanu kaya bakar binakata mera baitabi na bakasanga bayar na binakata minto na non stall o klani satu punong go turang presidente sa songo na iwili-wili ni stall ni bakasanga barta kaya na totolo ni numuto takataka na matetimi ni organizers ni mata ni gitonggo ni sa libre sa bakaleo fumiani doon na kaya natotoko ba ko tinawulutan ngaya Tony simberanga ni may dapat ng orbitalan no dotal na ka binakatamo siya si tataw wir na barong nawali mo yo tumata nga ngandre mo babin natin tumata na committee sila mararo ena baru ng gitu dada ndre tara nangauna tara sama tara nangu amo ayo tu na ana baso tayo na bertanya na passion bera yan ang kay bilingi ito na mortality na na over to pero ito nga na lenin ng doon and that dapat na ano baliti na nanon nanon dapat to relate tay nanon ra babi na nanon ra bulla ito nga lingan so ito na dapat ko kumenda and gilinon ra ina ano ba iyo babi na natin to bali na committee yawan nga de betul na malala Mary Shine doken nalalin committee ko James batay kawai sa vanu ni binachen na lomba ni mother mi na bu ni tagli bundo sa na provider na baliti ranon ta may witi sa vanu ni binachen indo na Victor Linga dona development na itabi meron nila i vila na talabat atal no to batang ngin anda gitu dan nambah ingo batal nga ina nambah ito may sa wano ni binatin do babi ni binatin na ngun sa do sulit na bisinga wala sin aroro ng boss na via kavi tara na ngayon na dala ni vale sa taputi to may babi ni binatin kan indo muti na ben babi na to gitu yun apa buta na babi na nga bito na committee may father for the mika na babi na bito on na bali mo na len Parisi
na bito ni tio na gitu ko sa may rambal besar na tung gitu mena tio na ruasing ko sa may basi sa rambal besar tung gitu ko sa ma bina bina ten na tiningo na talingo na bono ya ko may tinong ko orang tu yung do yang ko kana na dang bitungo Hello ko sa ngayon nilong na may wiri na konserang. Iya. Vem dengan na bulioti na vital mo sa may pador tong tibinuay sa uban ni tio na pledge to the anya nang gimitan na empesa namba to Facebook page na mado mengwa. Ere na pledge to the anya yala nila din nan dono. Ko member na projekta binati ko to sa timi orli. Ngayon dito na na registration ngone olanya na Malaysian gitu na numero tio na rato na registration nito na batin rarango wangara ne mo na rato na tabala na libya ngor na tabito na siya ngara rawi na nasula na lili nivel uro no toto na do sangara na maramu pai tundo tarunya worto sponsor ovi ya masangkar itu masih ngeliu buli mai ang guna na mga ni budi. Yang kapasakit yung mga chewina. Nansula, mamarong tumayo sa mga natin may pinabali mo silito na mga na hindi na niyo sa matusar to imami ufungkian na muli namin ng gito kung sa to muli may pabili natin ito na mga na alam natin ito ka na bula sa paano niyo natin may yung tertana na malalagol uro na panganibin natin na committee na pangantal ito nga babina na ano to sponsors uning-una dapat na hindi po no masulit virtual baterto do no mga among GM tapos doon na ko na maliw mabuti na itutupi nga bunuayaw sa na may yamato yung nangyayaw sa paano hindi ko natungan ni arungaw babin ko natal malim sa rabi ini ni sulina nung ningaw na ni batamata binangko ang may talo no ina bumoto sa na para balitin sa na tutu ni gito na father to mitabi na mother to my na madyo sabi na ko nakabalib sa rachon dotal na taro si Bernindo Rumeda ba na sombe karna na biu may na kana tambe ka muka na rityo yalo si na sombe karna ron ni sarayani na mona liba nang gitongo si na sarap ni oti na tournament satyo na arton FBC okay Perto sa lomon dola talitengan mertu ngolan emang balibera na biya sarsara na walis na dola tio na live to mitabi na gitu na iya na pintu pintu riksen tio na FBC kita na ito nanti tunon bitamba mangi erir to mertu bita na link mendara ni sarsar talanganya na mo na libo iya totoka tio kaya na bitamba na so merani rasa ngolan na yani Mira, huli wala nga doon ng box nila ano walis. Yang nga po no iba bilang giveaway siya malayan ina. Namalim. Sa totoo. Binaka makaliw Sara na nung museo mo may nikuha chone ba binaka malib na nung may wasya na itukutuko ni Fiji Bita Ricky Fiji Bita Rugby Sevens na nakati ko may na ano tabiuni ano bula-bula the Garden Island of Fiji ena mada ko tumay lele sara bagano ni tunir na ponto ena gam the shipping ena siga moniti merlaki mada untua ena tabuli kemem sa maro tun kem na sara tampa sara video si sara live back sara na bitu back may tampa may tabiuni ena mada ko tumay kemem mi maro taka chiko na vital nongo ni may chiko ni sema kornibuli na Holy Cross sema talanga berto na Paris Ricky babi ni binakabakalibu ni may tiko na prestendi ni songo ni bulioti bakatalanga kina president talanga ni se liuliu ni Ricky Sevens ako bakadoriti ko o chone buki bikem ni nabi patataro ena kene tukutuku matelelai ningi ngolanga na to Facebook page sa chikbe kene sona kene tukutuku matelelai chone donia iya na bros keves na bika kever tu nakatmertinakila sa tutulungan ko nito Facebook page na Fiji Bita Ricky Sevens Carnival yan ito Facebook page na draws na bika kever may matalay may balat na tournament sa search mo ka click nga ni kina nito Facebook page hindi na sarap na bimatanggal tubo ni bika so may balat na tournament sa okay ready tabut tala bakaron na taga di ba
na Fiji Bita Wairiki Sevens Carnival. Okay. Oh, totok bako. Yes, so Fiji Bita Wairiki Sevens Carnival na teka buti na singa buke lulu. Iya, Telo buke tule, lulu tule. nga ba ito. O buke lulu Buke lulu, buke lulu. Okay. Kung sa lim sa na team ro ito eh. Ito do te utunga na tul na singa, arunga na singa te sa may tul na singa. Ko sa libas na singa, balat nir sabi ang gitu kena. Eh na singa. Apa sa multo na team, sa giri chunga mendo may lutok. Kita ben kita nga, ko sa taru tabi sa sinra ang giri chuba ki. O sang kita rin gitu na ba sa multo sa usrat po ang sa sutal na team sa stan. O kapitan may masuk ko ano meron gitu kena. Sa totoka. Ano doon din na sota na namay kirkina mada tumay eh. Iya. Doon binaka. Si binaka ba libsar. Nakapalibsar chone panini binaka yan bikim to na lid committee and woni sing sa chunga matam do klan din na libsar do soso na bitar chuko vanua and kaya ba kanti take care na kato do bikim din sar chuko mai ningay ngwala nga na Facebook page na Fiji Bita Wairiki Sevens Carnival. Na tuk kede matelai ni beka kedo ningan remo ni kilana draws kede na pool games beka kede sa chukir kede and ano to Facebook page. Binaka ba libsar chone to sama ko chuka ni Hawaii bago ni vinaka mo demanda. Isa naka madamanda. Isa totok bako. Yeah, bikim ni na sar cukumain tumpul pinaka may New Zealandi, tumpul pinaka may Australia, Amerika, may Europe. Sa talagang ngala di kinakam ni na sa may biti. Sa tukun may auto ni ngola nga nanon to Facebook page. Na Fiji Bita Wairiki Sevens Carnival. Ito ko matay lalay kede. Ito ko kede na tayo to tangga di bapa. Ya may chinya nga na tabital na darangotal madraser. Membaleti tabi uni nanon lang at tiko Georgie na lendua. Maramang daw lang ser rong pinakanggo pinakabakalibu Georgie na nabi pakatangi tagitiko bike mami na ser go membaleti tabi uni. Katabi uni, tema ya di Mother Mingo. Katabi uni. Sa dimbulu binaka bitabi uni. Nakabalik na siya mamay. So dito ko dito kaya niya na noroto matas gito na Wairiki Sevens na mava katumay. Naka. Naka Wairiki.
Nakataviuni. Sando mami di pinakatika ya ve Georgina Lendu na nona viva kumaro tekitiko na sera membale taviuni ni kakuni ngole thabu munisia mayani na nona to Facebook page na Fiji Bita Werik Sevens Carnival na baka dori tiko ng gito lea vitu sang walanga ni rakabi na volleyball ke na netball na tiko talaga na nona to leoni timi ni lea vitu na ngoneleo. Vanu ni binaksara bakaleu be Choni Buki nakbalib sara turang presidente na nomo baketavi na matakan signi kuwa sa matakaleli chungo miviti ya da maro takani robi kana medangante taviuni bakumbul sar chungo bir kada na be korpor kada metaviuni dombul binaka may weriki dombul binaka talanga may weyavo bakutulo sa katiko na korturanga mi somo sa talanga ni ngole na corona sel kemboma o mate kelavena kena korba turango guna kira kena be korkoro er tiko na kena malio kena go kemem saba kumbule tiko na be kamuni ni sama tiko ya na be se bit kena be se borobora au saba kuni ni bina tiko ni bikem ni toto kusara na ngai sota tale na kabdi kwa na wol na kaloko na ngante tiko na no uru na nona na sama tiko mikina ndo na nonto bulangi ndo na ngonele ni madwata daka tiko bakaloya na mai betalo no tiko bikem na wol na kaloko na mbongi ni ko saba kumati tiko ni Hawaii na baka lebsar baka bulati ko yan bigir to kada na bubala na buki Master Zek sakare buki kay Thelma buki rombuli binaka na biotini baka tanga kina be Junior may Sydney sa talaga ng wala kina bubala ni Choni buki may Brisbane may Australia sa talaga ng wala kina na bubala ni Stefo Masi erto bakrong chungo metaviuni kaya bako nini binaka to kaya ni Stefo Masi na nona baka tabiti ko ning gito lea bitu kena nona gito talaga na team level na Cowboys my Townsville binaka baka Sara ni Samuel Man